Pozdrav Raja. Moram da se malo ojadam, jel? Pošto jučer sam pregledao video gospodina doktora Izetbegovića, kako je izašao i vrlo onako šarmantno i nonšalantno, kao, pa eto, kao što su me prozivali za ove duple plate i duple penzije koje sam obećao u narednih 10 godina, pa da malo ja to obrazložim kao, znaš, ja sam li ja obećao 100.000 radnih mjesta u 10 godina, mi smo to uspjeli za 6. Da, gospodine Izetbegoviću, uspjeli ste 100.000 ljudi iz Bosne za Njemačku poslati i zaposliti u Njemačkoj. Ja znam veoma mali broj koji rade u Bosni i Hercegovini i opet kroz stranačke veze, znači niste zaposlili normalnog građanina, niste zaposlili nekog iz SDP-a, niste zaposlili nekog iz Demokratske fronte, niste zaposlili običnog građana, niste zaposlili normalne ljude. Nego daj ti uhljebi se sebe, use, nase i poda se, što bi mi pomagali ikome. Samo smo mi ljudi, koji oni? Koji oni? Moj sine, ajde malo da izanaliziramo ovo duple plate, duple penzije za 10 godina. Jesi ti, Jarane, kako si ti namazan? Znači, kad bi čovjek bio, pa dobro, slušaj, samo ko ti vjeruje, apsolutno nema nikakve računice u mozgu. Jer, gdje će Bosna biti za 10 godina? Hajde malo da razmislimo. Sve su prilike da ćemo biti u Europskoj uniji, sve su prilike. Možda i nećemo, ali krenimo od toga da hoćemo. Znači, za 10 godina smo mi u Europskoj uniji i za 10 godina će inflacija toliko skočiti, što je vrlo logično. Svake godine je sve skuplje i skuplje i svake godine se plate pomalo podižu da bi stigle taj standard koji podiže cifre. Naravno, banke printaju, koga šiša, iz zraka ide lova. Nije problem nikakav. Naravno, za 10 godina sve ovo što sad imamo po marku 2 će biti 2 do 4, jel? Isto tako će i plate biti skuplje, naravno. I još ako uđemo u Europsku uniju, pa tu će standard morat skočiti koji svakoj zemlji što je skočio, da se razumijemo. Još kad se pretvori to u euro. Pa ti si trebao obećati 4 puta, ne 2 puta. Šta 2 puta? 2 puta je malo legenda. 4 puta si trebao obećati, jebote. 4 puta, šta 2? Šta što 2, jebote? Ja ne znam što ti to tako radiš. Sad zamisli ovo. Samo moram ti reći, tvoja matematika nije loša, Jarane, nisi ti... Dobra ti je matematika, ne može biti bolja. 10 različitih ljudi zaposlenih iz tvoje stranke, 10 različitih porodica, po 10 ljudi koje poznaje iz svoje porodice, to je 100 glasova. Jel' tako? U jednom gradu 100, u drugom 100, u trećem 100, u četvrtom 100, u petom 100, u šestom, nabere se toga, jevoga ti. Naravno, pa jasno ko dan da će čovjek dati glas za tebe kad je već uhljebljen. Jer malo je karaktera kod nas u Bosni slabo, ko da će reći, moj princip ne dozvoljava da se ja spuštam na te grane, pa ovdje ja glasa za čovjeka koji je kako treba, jebem matira, ne kako ne treba. Ono što ne mogu da razumijem nikako, znači 30 godina, možda i u početku si bio dobar nekome, možda i u početku si bio dobar nekima, ali legendo nisi dobar više nikome. I pusti mjesto nekoj mlađoj osobi koja zna i koja treba da vodi. I možda će se onda ljudi vratiti toj stranci, da se razumijemo. Neće bola niko više da te gleda, ne voli niko da te vidi. Znači, sami komentari na internetu ti kažu u kakvom si stanju. Od onolikih mogućih komentara, 99% je bilo negativno i dobio si možda 10 zelenih srca, a to su baš ti koji su poslove dobili ljudi. Mislim, žalosno, Jarane, jebemo mater, nema potrebe da valjaš ljude više, nema potrebe da lažeš ljude više. Onako kako jest, povuci se, imaš lovu, idi Antalija, Turska, zebaj se, Jarane, ja ne znam šta cijediš više ljude. Pusti ljude kraju, bolen,
u svojoj su brizi, oni ne znaju ni kako se zovu, a ti još došao da ih cijediš, šišaš i da izvineš, jebeš. Mislim, van svake pameti, majku mu jeb. I na kraju krajeva, sprdio si godine, balan odjebi, daj nekom mlađem nek vodi. Halo, ja ne znam ni šta ti ljudi u demokratskoj akciji rade, jebote, više. Pa nisi ti Tito, jebote. I ti si zamjenjiv, legendo. Svi smo zamjenjivi. Ja sam zamjenjiv. Nema nas na planeti da nije zamjenjiv. Svakom dođe vrijeme otkuca. Hajmo, balan. Ne mogu te razumjeti. Čuj, duple plate, duple penzije. A jesi mi moderan. A jesi mi moderan. A Jorane, znači matematika ti je u pičku maternu. Pa slušaj, za ljude koji ne znaju, dobra ti je matematika. Dobro. Eto tako, morao sam se malo izluftirati jer me to tako malo nekako lagano ležerno ispalilo, zato što i ti 100.000 radnih mjesta nije i niko vidio, nema i nigdje na papiru, niti su dokazani, niti su pokazani. I da, vodimo se od toga da je zaposlio 100.000 ljudi u Bosni i Hercegovini. O Jara, ne znam šta bi to bilo. Pa on bi na idućim izborima pobriso 100.000 osoba puta 10 ljudi koji poznaju. Eto ti, Jarane, 1/3 glasova u Bosni i Hercegovini. Znaš koji bi ti kralj bio, balan? Pa ti bi na izborima bio jedini prijesednik ispred Hrvata i Srba i muslimana. Mislim, ne razumijem te, what the fuck. Jevo te vrag. Znači, ljudi se svim bore, svim i svačim. Nije nijedna vlast nije bajna. Neki rade, neki ne rade, neki dijele, neki ne dijele. Jedni kradu u sebi, drugi ne kradu u sebi, malo dijele s ljudima, pa malo zamažu oči. I to tako vodi togo. Ono što nama treba definitivno je jedno novo ustrojenje, ne bi sad da ga zagovaram, ali nama treba ozbiljna promjena i da sačuvamo tu zemlju, a ne da sada je sjećemo. Eto, dosta od mene, ne bi više da palamudim i ovako sam naživciran. Lijep pozdrav, uživajte u ostatku večeri, nadam se da vas nisam zatušio. Tačno sam se morao ispuhati. Ćao.